Kipat ba na keleng kisnong jong kathan maulang dap bat kijaka bamarjan kila tut cakrali baga jelang pat ba bala pendong daga UDP Nongstan Circle menaka khat santarik rempang arja arpulai ha kisnong maulang dap Nongstan. Ha kete gejingalang u presiden rang ba ka UDP ha kejela uba met ba lingdo. Ulawan ban pensaya kinong rem jong ka parti bat ban panru jingkersan na kabenta ukur tong ka UDP na Nongstan uba Polestar Nongsit. Bisa ada leleru ko kata. Tinga so ngo baga jengakan ba selection. Hari ini kita nak persang, ia kaban pertama yang baik ba. Henry nak kuat banong ni po. Bagi baik ba jom kenong soal konsulsi. Kakum ki kuwar bang ayo banlum. Kalong bahag ni kegenti ke pemerintah. Kila baik mat badai tang kandidat jom ke UDP. Uban long ubabit ubabiang maha nak pemerintah. Kajiksannya akan jopi hau. Ngai ke nyukura. Bangin simnya ke isu. Bagi kamu di bapher. Kibede nak benta kajai bingrio. Nungkong ding siap Nalor ki kamu kibede nak benta. Ke development. Kibede nak benta. Karoi ke kiu ke yo ke kot. Bat kum tatak. Kajingwan jopi minta kasih dengan ali. Kanum long len Nanya tu ipi. Bahkan konsulsi ke pengaduan nanti mainan lalai telik election ngalai kon bagi bagi agi di kesan di UDP mentah kan kelah juga election ke arjar pulai ke bagi yo no bagi jet banyak petemai ekonomi keman kajingwan rapat kajingwan tuat jogi parlok kibadai nak kiwei political party kamtam nak party kongres kalau long ke bejur bahadu kata-kata. Kat banakal yang ukur tong ke parti na Nongstan ula ai ka jingero yo ma ye hoping stone lingdo bam kwaya duar blai ubala sakri hok na kabenta kipat ba jong ka dong kathan ulai weru ikipat ba nong rabat kumjuru iki nong song snong katai kathan makin ai ka jinge trailang ban kentiu yo karap karyang lingba ki board jing start kat kum ka jok bamenta ngal jupoi hakani ka snong molong dep kini ki maulai ba maunar ter hadu mauyawa banyak jugi, bagai ni kadong, kani katan, kipa jugi, ya ke kamera. Deling ba, unong mi kemak, ubaju syakri kene kam nado menu, umai uping, uyo ijngai, ngidan kam, kum uni unong yalam, ubayo ijngai. Namenta kejonga kejongpi kumba om mene ucarman bapen kenmau lada om day na umai ni tharai ni lado yatu kamadan keti hangti kabangi ngiyo ukuba day na unong yalam ubarat ba ujongi uyoi ya kelawai kejongi dei na hadu menta ngidang long kumni ngidang yo ya ukau ya ukba nangthi kebadan hangthi ha mauna ngasobanong ya pi kinong rap yang ini trelang ini tei kumno nginle ngayawer ya pi kinong rap bat kunjuru kinong kitkam snong bapher yang ini trailang nang ba ngidang la ban penkiu nginwan ra kita kibor kumbalong menta ngi ka jok jong menta ka de jok jong ki teknologi bapher ngi shatai ki wei giri kumno kile kumno ki penkiu ya karap karyang kumta ngayawer pi yang ini tre ringkat kumjuru pat ki department bapher ba penkiu ya kani karap karyang hoi hangni hapo jelak ki jongi badang bonhi kidei ki nongrap kajing kelar ka TMC na ka benta ka Meghalaya kajing pintik na ya kalaway baprenay
an ai jing rap khat arajar tingka shisnam shaman na ki long yeng jong ki khinna ki bapulia ki school sarkar namar kata ka TMC kan ai shilak tili ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta hakane ka apnyo trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat krishan ya ka Meghalaya TMC. The mismanagement of prominent tourist hubs, along with the lack of connectivity, are badly hurting Meghalaya's tourism industry. Is this the future we want for Meghalaya? It's time to speak up about the issues plaguing Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi Ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836-000-6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. But commitments na ka sa Congress na kabinta ka 5-star